Pegang raket ni rasa macam 3U, padahal berat 4U je. Solid guys. Ini dia guys, raket terbaru Victor Thruster K HWQL. Berat 4U G5, balancing head heavy, stiffness medium flexible, grommet ada 72 lubang dan maximum tension boleh tarik sampai 31 pound. Ketebalan shaft 7.0mm, ada teknologi graphite plus resin. Frame sweet spot besar, jenis power box frame, ada teknologi graphite plus resin plus fiber reinforced system. Setelah ditimbang performance swing weight, kita dapat 87 kilo. Gabungan semua ni, raket Victor Thruster K HWQL boleh support setiap pukulan, rasa solid, padat, mampai, padu dan smash letak. Overall, raket ni sesuai untuk attacking player, backcourt player, aggressive player dan single player. Recommend sling VBS 66 Nano untuk hard hitter, VBS 63 untuk control. Kosmetik garang dan cantik. Harga memang mampu milik guys. Serius. Balik terus.